albabu sabi'u dambugal jeeɗiɗa ɓangal babun ko dambugal yewtay ngal en adabu qada'il haja neediji fi huntugol haaju no goɗɗo comportorta ka hurgo. Alhadis alkhamisu wa sab'un khamsata wa sab'un hadis alkhamsata wa thamanina khamsa wa thamanina hadise capanɗe jeetati e joyi jowabo o an anas yettama anas bun malik radiallahu taala anhu qala o maki kana laatike rasulullahi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ida dakhala al khalaa si ɓe natude ka hurgo premier taw waɗa khatima o ɓe ittay hurundare maɓɓe nden ɓe wallina ka yaasi ko fi on ɗum hollali an kadi ko ya ittu bagre ma nde sinata ko ɓayi woni kamɓe ko ɓe ittirta nde ko ɓayi inde maɓɓe nden e inde allah nden hino ñeña e mayre muhammadu rasulullahi ɗum hino winda e mayre ko andingol en haray waɗugol hurundare ɗum ko jeeya ɗum e diina nelaɗo kamɓe ɓe waɗotono ɓe wattino hurundare ko jeeya ɗum e labinor ɗum ka islam ɗiɗi on ko andingol en kala hunde ka inde allah windi e mum duwaka natude ka hurgo ko onon noon ka sa'i meɗen ɗo hande ɗo yi'oton goɗɗo no natida ka hurgo e téléphone tawata sonori on ko qur'an ma sonori on ko gimi islam ɗi inɗe allah woni e muɗum nanon ɗum hino sona ka nder qur'an ka nder hurgo nelaɗo kaka inde allah windi wonni ɗum ɓe natidata e mum ɗulle ɗum janggata toon wowla enen noon iɗen yaadude e ko wowlata inde allah nden tigɗi ma qur'anare nden tigui ka nder kurlo hurgo goɗɗo sona nodda en toon ɗum sona toon ɗum no heewi ko waɗata e hurgoji haray jama on yo wattu ili ɗum allah daali wa ma huwa bil hasil nde qur'anare wona fijirtede ni wallahi watte yiile mum akhrajahu al arba'atu wa huwa ma'lulun o hadisi on ko marɗo ella seeɗa wa anhu yettama e makko kanko anas radiallahu taala anhu qala kana laatike annabiyu annabajo allah sallallahu alayhi wa sallam ida dakhala al khala si ɓe natude ka hurgo ɗaala ɓe makay ɗum ɗo taw allahumma ya an allah inni no min a'udu bika mi molorima min al khubuthi immorde e seytanuji soɓuɗi gorkoji ɗin wal khaba'iti e seytanuji soɓuɗi debboji ɗin akhrajahu sab'a ko jeɗɗo ɓen filli hadise on ɗi seytanuji ɗo seytanuji soɓuɗi ɗo ɗiɗo kanji kaka nder hurgo ɗi hoɗata e ka ñoogue ɗen hibbeteɗon ɗiɗo kala ka salte woni ko ɗon ɗi hoɗata haray kala mo duumotako e janngugol o hadise sinata ka hurgo ko ɓuri kon seytanuji ɗin nanngaymo ma nanga ɓiɓɓe makko ma ɓeygure makko haray ko en watti lemu janngugol o du'a naforeji buyno ton gogo a ñentini sunna nelaɗo ɗiɗi a waɗi dewal allah yoɓete baraji koni mum kon tati saabu ko wolɗa ɗum ɗo kon a dandete seytanuji wonɗi ɗin ka nder hurgo ton aray ko en watti lemu wa anhu yettama e makko kanko anasi toujours radiallahu taala anu qala omake kana laatike rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yadkhulul khalahi ɓe natayno ka hurgo fa hamilu mi rondo ko kanko anasi woni makude nelaɗo laatike no natayno ka hurgo fa hamilu mi rondo anamin wa gulamun e payko ngo nahawi wa ukuwano mi wayini mi rondo idawa tan sako min ma in immorde ndiyan nelaɗo wa anaza tan e tuggordu maɓɓe ndu fa yastanji ɓe laɓɓinora bil ma e ndiyan ɗam muttafaqun alayhi ɗon andi en feƴƴino to ka fuɗɗode inde anas bun maliki ɗen andi ko kurkadu makko ɓeɗo ɓe yaadayno e nelaɗo ha ka takko ka nelaɗo huntataju ɗon ɓe jogo tuggordu nelaɗo ɗum e saku ndiyan nelaɗo kun nelaɗo seno huntaju mum o laɓɓinora ndiyan sento ko andingol en haray laɓɓinoragol ndiyan ɗam ɓuuri moƴƴude laɓɓinoragol kaydiji e laɓɓinorgol kaaƴe ka hurgotun yalta rawaɗal ndiyan wa anil mughirati ƴettama e mughira bun shoba radiallahu taala anhu qala o wi qala li wi'anilan ma kanilan rasulullahi nelaɗo allah sallah sallam hudil idawa jogo saku ndiyan kun ko andigol en nelaɗo yoɓorayno ndiyan ka hurgo yahugol bawla ma yahugol hurgo yaada e kaydi ma yaada e haako ma ronka yaadude hunde mum wona gikko julɗo no musidɓe julɓe reno ɗen e ɗum fantalaka kanko nelaɗo o seeni o yehi ɓawo jonnilan sako ndiyan kon ɓe hatta ta wara anni ha ɓe mutitoyi e am few tawi mi sutaki ɓe sutakila faqada haajatahu ɓe huntino haaju maɓɓe on ton muttafaqun alayhi ko andingol en si goɗɗo no huntude haaju o duwaka wonde ka yimɓe ɓen yiyatamo ɗon maaka kanko o yiyata yimɓe ɓen koyo yaw o suuɗo ara o sutaki goɗɗo sutaki mo ko ɗum noon faamu ɗen yo ɗiɗo naatu e nder hurgo salligo oɗa no suti awra oɗa no suti e awra oɗa haray ɗum ko hunde musibare noon ko hunde nde wattake noon haray hay ka galleli men eto ɗen hurgoji ɗin si tawi leydi ndin hino wawa en permettude terrain on no yaaji seeɗa
wota jaɓu wadde hurgo ngon ka tande si wona ɗum mo naati ka nder hurgo en yiyatamo so won mbi bafal ngal kono golle ko watta nder ton kon fof en nanay donc le wonɗo ka hurgo ko taw hara en yiyatamo en nanata e to makko aray ko ɗum noon ɓuuri laɓede wa an abi hurairata radiallahu taala anhu qala qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ne laaɗo maki ittaqul la'inayni rene rente e huɗirɗe ɗen ɗiɗi kon ɗum woni ɗen huɗirɗe ɗiɗi bimana alladi ko on neɗɗo yatahalla yahuɗo weddi hunti haaju fi tariqi nas ka lawol yimɓe ɓen kañum ɓe rewata ɗon yahuɗo tunnini ɗon foti ko o yahu o jooɗi ɗon o waɗi soɓe on foti o waɗu soɓe on nokkugo ari o feeri ka lawol feere o ala oɗo yimɓe ɓen huɗaymo mono yaade ka lawol kala tawɗo soɓeeri ma yaaɓi soɓeeri ma soɓeeri luuɓimo oɗo o huɗay waɗɗo ɗum ɗon on ko so huɗiray hunndukon ma so huɗiray ɓernde nden aw fi zulli ma ka ɗowɗe maɓɓe yawgol yaha waɗa soɓe bimana e ley ɗuuɗi ka yimɓe ɓen jottoɗon ne laaɗo maki ɗe huɗirɗe ɗo ɗiɗi rene e majje ko anndingol en goɗɗo duwaka huntude haaju e ɗowɗi e ley ɗuuɗi leggal wongal e binde laawol goɗɗo duwaka huntude haaju e laawol duwaka huntude haaju nokku goo waɗa ɗum kadi e poore hum feroka laawi e musidɓe julɓe enen lagine ñawore men tiiɗoyay ñande dargal ko finayi ɗen toñidiri hiɗen lorridiri jeno woni huntude haajumi e poore sakoye ya fero ɗum e leytaaɓe yimɓe ka yeeyata e dambugal butikaji yimɓe ɓa enen julaaɓe ɓen ma enen wuruduɓe julaɓɓe hiɗen andi julaɓɓen ko rondi kon e probléme ji ya liɓa ɗum e dambugal goɗɗo woɓɓe no yaha tawata ila bimbi ha e nefere ha e disere haray ɓe lootude dambugal boutique maɓɓe si ɓe wawa uddutude place maɓɓe o ma tabal maɓɓe ngal haray watten yiile ɗum ma ya fere ka tarawoje pine auto e pine motoji ñalla ñakkutude ɗum caka cakanno yimɓe ɓen e nder ñallal ngal peetu awa haray oɗo o huɗama ko si o waɗɗo oɗo nokkowo ɗum ɗo ma yaaɓuɗo ɗum ɗo ko so o huɗiraymo hunduko ma sa huɗiraymo ɓernde nde laaɗo ma kewe reno e ɗi rawahu muslim wa zada abu dawuda ɓeydi an maade ko ƴetta e maade wal mouradu ko fanda wa lafzuhu konngol makko ngol kanko ne laaɗo wonde ko fanda kaɓe maake ɗon ittaqul malaina salasa rene e huɗirɗe ɗen tati albarisu ko yawɗo feeñi hunti haaju muɗum on fil mawaridi ka ogirɗe ko wiyete ka ogirɗe ko kala ka yimɓe ɓen ƴogata ndiyam ma asata kange ma jamam ma boxit kala hunde dow ittetende ka leydi ta yimɓe ɓen fottayɗo ma hay yahay ɓe asgol leydi raniri ni simple man fuuta fi ko meltira wota goɗɗo yaw hunta haaju mum ɗon wa gaari ati tarique e ka tumbo lawol wa zulli e ka ɗowɗe yimɓe ɓen mo yehi hunti haaju mum e ɗi nokkel tati haray oɗo huɗama ɗeɗo nokkeli tati haaju huntetake wali ahmadu ino ko ahmad an ibne abbas ko ƴetta abdoullah ibne abbas radiallahu taala anha awnaqa ma in wo ma ka ɓulirde ndiyam bi mana ka cangol par ce que ɗon kadi fo yaha ƴooga wuppa ta goɗɗo kadi yaw ka cangol ɗon hunta haaju ɗon goɗɗo yaha ƴoogugol yareteɗan ko lowa ko londe makko o tawa soɓeri nder ton haray on tigui heɓay kuddi oɗo wa fihi ma wo hino hadiseji ɗen ɗiɗi kala da'afun lo ere kono hadiseji ɗen no selli ken ko gollitirteɗe wa akhrajat tawarani imam tawarani hino yaltini annahay ha ɗore nde an qada'il hajati fi huntugol haaju tahatal ashjari l musmirati e ley koyɗe leɗɗe rimuɗe ɗen ɗon kadi no interdit sa wa diffati naharil jari e takko cangol ilaygol ɗiɗo nokkeli ɗiɗi kadi no jeeya e nokkeli haɗaɗi ɗin wota haaju hunte ley koyɗe leggal rimugal mi hayno mangoyi no ɓendi ma leemu nehi ma piyahi ma bananahi ma cikohi ma mboylehi mi wubba yawgol itta ɗum mi ñaama mi yaha mi tawa e soɓe hino e ley mum tawa alano mi ƴawra ma mi itta ɗum ha gayna yaha yana e binde soɓeri ta mi wata ƴettude mi ñaama andi aray oɗo kadi lorrila donc haray ɗon o heɓay kuddi an ko somi huɗiraymo hundukko ma so tawi koko ɓernde anden sumata kon ko wana noon kadi wo ɓe maki wota haaju hunte kadi ka binde ka sera cangol ilaygol ko fi on ɗum yollitoto e nder cangol ngol ilira naɓora serva yimɓe ɓen fof muɗum soɓe on serva ha ɓelle leyl ton fof aray ko wattugol yeeli min hadis ibnu umar ko immorde hadise ibnu umar bi sanadin daifin e tugorde lowde kono hadise on no selli wan jabiri ƴettama e jabiri radiallahu taala anhu yo allah subhanahu wa taala an welemo qala o maaki qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam onde ne laaɗo allah o maaki ida tagawwata arrajulani si worɓe ɗiɗo hino waɗude soɓe si worɓe ɗiɗo no humtude haaju falyatawara yo wirnito
kullu wahidin goto kala minhuma maɓɓe an soabi e ɗimmojo makko ta goɗɗo yuppu tuuba ma itta wudere mu'um ta goɗɗo hino sutimo wallahi ko sellata nde yi'indirta awraji o ko jombedirɓe ɗiɗo hay siniraɓe ɗiɗo kafuɓe moodi sellataka oya yiyata awra oya on wona fere makko hedditi kon goreɓe ɗiɗo jiwɓe ma goreɓe ɗiɗo sukaɓe sellataka lotoɗa sellataka goɗɗo yiyata awra oya on laaɗo maki si yimɓe ɗiɗo no huntude haaju yo goto kala e maɓɓe suuɗo oya wala yatahaddata wota ɓe yewtu kadi ha ɓe gayna fa inna allah yamɓutu himo monano ala dalika e dow waɗowo ɗum honɗum ittowo coñci mum ɗin hunta haaju ka yimɓe ɓe yiyatamo ma yewti dowo e goɗɗo no huntude haaju ɓeɗo allah hino monanoɓe yo allah dandu en heɓude mon e allah rawa ahmadu wa sahahu ibnu sakan wa ibnu qittan wa huwa hadise on ma'lulun ko marɗo ella alhadise 94 e capanɗe jeenayi e nayaɓo wan abi qatada ta ƴettama e abi qatada radiallahu taala anhu qala o maki qala rasulullahi sallallah alih w sallam ne laaɗo maki la yamassanna ahadukum ta goɗɗo e mon memirdey dakarahu awra makko on mbiyamini junngo makko ñaamo ngon wa huwa yabulu tawa himo bawlude waɗetake jogorgol junngo mum ñaamo ngon awra on daro cara caranno itta waɗa bawle e yeeso yimɓe jogora ñaamongol cigaretiwol e ko nanditata e mum junngo ñaamo jogortake kala ko tuuni ko nano ngon jogorte hollali noon ngoye cigaretiwol no selli ka nano ngon kañum jogorte cigaretiwol nanowo ñaamowo junngowo koyngal o cigaretiwol nayo jogue wona golle juɗɗe ko golle haɗmuɗe noon komi addu tun yewtere e muɗum ayi ay goɗɗo ino jogori junngo ñaamo makko ngon ko tata no ñiddani hay nano ngon o jogora ɗum ñaamo ngo himo pooɗa himo fiima haray ko renagol ɗum ñaamira nano jogora laɓɓintinora ñaamo ko ɗum woni golle alyahuda e annasara golle majjiyanko aray ɗum waɗatake mono bawlude wota o jogor awra makko junngo makko ñaamo ngo wala yatamassaha wota o fittor kadi wota o laɓɓintinor minal halayi modde ka rugo biyamini e junngo makko ñaamo ngo ko wana noon kadi onon sonnaɓe bobohoy koye kadi si ɗon saƴƴude koye wota on saƴƴir koye juuɗe mo ñaame ɗen aray ko junngo nano ngon mari golle ɗum ɗum fof kala ko tuuni konko nano ngon naɓete e kadi wala yatanaffas fil inayi wota on tigi foof ka nder ndiyam mono yarde wota o foofu ka gobule mono longinde boobo ñiri ndin ko wuli wo wota o wuttundi mono ñaamude kañum tigi ko wuli wo wota o wuttu haray ɗum ɗo fof ko soɓe foofango ma ko foofata kon ka nder ndiyam ma ko wuttata ñaamete wulɗo on kon haray ɗum ko poson haray no wayi wasi ko bawle maɗe ma soɓe ma on ƴettuɗa liɓutuɗa e nder gobule mo yarata on par ce que ɗum ɗo ko ka nder soɓe tigi iwi hendu ndun kaka soɓe iwata reno ɗen nelaɗo ko docteur de doctera kanko ni docteur ɓe ɓen fof kala ko addata ñaw kon hiɓe andi kamɓe ɓe ñawde tewni adi a nawnude wona tuma nawnuɗa yawɗa kalabutani maɓɓe si ɓe ñawde kamɓe sa golletiri hadise jeɗen ɓe ñawde tewni haɗa a nawnali muttafaqun alayhi wa lafzu li muslim wa an salmana radiallahu taala anhu qala o maki lagad nahana gomɗi hadime rasulullahi nelaɗo allah sallah alih w sallam an nastaqbila al qiblata nde men fewtata ka qibla li ga'itin si meɗen waɗude soɓe aw bawlin ma si meɗen bawlude mono jooɗade bawla ma mono jooɗade hunta haaju o duwaka fewtude qibla o duwaka huccude qibla ko yo accir qibla on ka nana makko ma ka ñaamo makko wa an nastanjiɓe haɗimen kadi nde men laɓɓinorta bil yamini junngo ñaamo ngo ñaamo ngol laɓɓinortake foti ko kaaƴe foti ko haako foti ko kaydi foti ko ndiyam ko nano ngo aw nastanji ma nde men laɓɓinoto bi a qalla ko ɓuri fanɗude min salasati a hajarin kaaƴe tati siko kaaƴe fittorte ma haako ma kaydi on tigi nayo laɓɓintino nde wotere ko yo fittu go'o o fitta ɗiɗi o fitta tati ko ɓuri raɓɓuɗude o si laaɓali o waɗa joyi si laaɓali o waɗa jeeɗiɗi haray ko ɗum ɗon ɓuri laɓede aw an nastanji mande men laɓɓinorta biraji in jaañe aw azumin ma ƴee jaañe foti ko jaañe nayi foti ko jaañe dammi kala beebe kullum mummunte hun sellataka goɗɗo ƴetta ɗum ɗon laɓɓintinora ko wana noon ƴiyal kadi sellataka goɗɗo ƴetta laɓɓintinora rawahu muslim en yi o yay joni yeeso ko fi hadise yeeso joom ɓangina nayi en ko fi on ɗum waɗi si jaañe e ƴiye laɓɓintinatake en ala tafsirude ɓa hadise mum no arde wali sabati hino kan jeeɗiɗoɓe ɓen min hadise abi ayyuba hadise ƴettaɗo e aba ayyuba al ansari ñalaɗo maki la tastaqbilu qibla wata on fewte qibla on nde bi ga'itin si ɗon huntude haaju aw bawlin ma si ɗon bawlude wala tastadbiruha wata on huccu kadi qibla walakin kono sharri'u fewte funnange aw garribu ma fewton hirnange on andi ko yimɓe madina ɓen haalana ɗum ɗo wona enen hoɗunoɓe madina ka o hadise ma ka ɗon
mo fewti ka nange fuɗata ɗon ma kange mutirta ɗon hara himo acci qibla on kanano makko ma ka ñaamo makko. Enen ga noon ka funnange ko ɗon qibla on woni. Enen mo waɗay soɓe, enen mo huntay haaju, wona yo fewtu funnange, wona yo fewtu hirnange. So fewti funnange hara o fewti qibla, so fewti hirnange hara o hucci qibla. Qibla noon fewtetake mono huntude haaju, huccetake mono huntude haaju. Enen koyo en fewtu ka ɓeeɗa duwa ka fewtude ɗon, koyo en fewtir nano ma ñaamo. Amma ɓeeɗa si ɓe fewtiri nano haray ɓe hucci qibla, si ɓe fewtiri ñaamo ɓe fewti ka qibla, ɓe madina ɓe. En faami ka donc haray ko ɗum. Kala kadi moƴƴinowo dus foti ko dus public kaw yoɓinta jama on ara, foti ko dus fi galle makko ɗen, foti ko dus inter madama ko en julɓe ekkitoɗen moƴƴinen po on fewtinirenmo haranaka qibla musidɓe julɓe gollitiren dina. Wan aishata ƴettama nene men aicha radiallahu taala anha anna nabiya wonde annabaji allah sallah sallam qala ɓe maki man atal ghaita kala arɗo huntugol haaju, kala arɗo ka hurgo falyastatir yo wirnito yimɓe ɓen, wata goɗɗo daro, wata goɗɗo fewte e yimɓe ɓen waɗa bawle muɗum ɗen ma soɓe mum on tawi waɗɗum ko hunde harmude kanude. Rawahu Abu Dawuda. Wa anha ƴettama e makko kanko nene Aisha anno nabiya wonde annabaji allah sallah sallam kana ɓe laatinoke ida haraja si ɓe yalti min alghaiti ɓe yiwi ka hurgo qala ɓe maka ghufranaka. O andi nanen ko janngunoɗen koko jangete kon si naate, haɗa en jangali ko jangete kon si yalta wosi ɓe yalti ka hurgo ha ɓe gayni ɓe maka ghufranaka, Allah gaforanal, Allah yaafola. Bimana ko bonniri honɗum woni ko bonna ɗo, wona wasi aray ka nder hurgo hari ɓe ñu'ude goɗɗo ma hiɓe jentade musique ma hiɓe wadde hunde harmune ton. A walegoy ghufranaka jomiraɓe gande go indi kon ɗum waɗi si tawi ɗo ko ghufranaka ko ɓa ila ɓe naati ka hurgo ɓe yalti ɗum ɗo fof muɗum ari ɓe ala wadde askar, ɓe ala juulude. Ibnu adama so woni seconde goto o jantaki inde Allah, o juulali, o jangali, o rewali Allah, haray ɗum ɗo yoni bonnere ko bonni Allah, ko fewta e Allah, o inna yo Allah accammo. Sabu Allah daali ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tese on faabi ɗum ɗo holli jakanelaɗo kamɓe si taynaka hurgo haray da'iman hiɓe waɗude ko wiyete kon istighfar, haray ɓe jantade inde Allah. Wa nabi Mas'udin radiyallahu ta'ala anhu qala o maki atan nabiyyu annabaji allah sallama senike alkha'ita ka hurgo huntugol haaju fawarani ɓe yamirila ati hewni yomi addanoyɓe bi salakati hajarin kaaƴe tati ko ɓe laɓɓintinora mi yehi mi jindi o andi kaaƴe wela heɓde ka sara fa wajattu mi heɓoyi hajarayni kaaƴe ɗiɗi walam ajidi salisa mi heɓali hayre tammere fa ataytuhu mi addanimo bi rawsatin jaañere bimana kaaƴe ɗiɗi e jaañere fa akadahuma o jaɓi kaaƴe ɗen ɗiɗi o laɓɓintinode wa alqa rawsa o feeri jaañere nden nden ɗon o laɓɓintinaki wa qala ɓe maki innaha ɗum ɗo riksun bimana ko soɓu ɗum nde ka rawsa e raji'i ko jaañe kono ko mummunteji ñaameteɗi ɗi. Rawsa kadi ko jaañe kono ko mummunteji harmuɗi ɗi ñaametake ɗi. En famine foppu ko jaañe lukaje ɗen hino serti, firoji ɗin ko gotum kono ma'ana on kadi hino serti. En faami ka. Donc akhraja yaltini hadith al-Bukhari, Imam Bukhari, wa zada Ahmad ɓeydi wa Daraqutni itini wo nelaɗo maki addanan bi gayri arana nde jaañere ɗo an kadi ɗaɓɓana goɗɗum ngo komi timminira mi mana laɓɓintina gongol harawna ɗum ɗo ko jaañe mbabba. Wa an Abi Hurayrata ƴettama Aba Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu qala o maki inna rasulullahi wonde nelaɗo alon sallah sallam naha ɓe haɗi an nastanjinde men laɓɓinorta bi azumin ƴe aw rawsin ma ɗum jaañe foti ko jaañe mbabbi ɗin, foti ko rajji'i jaañe nayi ɗin fo nelaɗɗo haɗi nde laɓɓinɗinorte ɓe addande en noon joni ko fi hun ɗum. So qala ɓe maki innahuma on yiiɗi ɗiɗi la yatahharani ɗi duwaka laɓɓinorede ɗi laɓɓinortake. Rawahu Daraqutni wa sahhahu, ɓe sellini hadise on. Ɓe addana en yeeso toujours ko no waɗi si laɓɓinortake, ɓe addali ɗo. Wa an Abi Hurayrata ƴettama Aba Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu qala o maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah o maki istanzihu laɓɓine yo minal bawli morde bawl ta goɗɗo yahu bawla inna ɓay ɗum ɗon ko bawle o naɓorta ndiyam, bawle ɗen kadi laɓɓinte lootete itte. Fa inna ammata adabil qabri ande ko ɓuri huɓutude e lette qaburu ɗen min hu koye morde ɗe bawle.
yawgol ka hurgo bawla ron ka laɓɓintinade ɗum hino andal lette timmuɗe lette huɓutude ka nder gaburu reno ɗen e ɗum rawa uddara ɓutu ni walil hakim no ka hakim nelaɗo maki wo aksara ko ɓuuri ɗuɗude adabal gabri e lette ko yimɓe lettirte ka gaburi minal bawli ko immote ɗe bawle angal laɓɓintinagolle ɗe o sahihul isnadi hadisi on ko selluɗo tugorde وعن سراقة يتام سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وماكي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا الله جني من في الخلاء في هرغو هنت ودغول هنت حاج نلا جني من في مو annak ada simen naati ka horgo men jooɗike yo men tippu yo men jooɗo yo men ñoƴƴoro awalegoy alal yusra hoore koyngal nanal ngal hara ko ngal ɗum ɓuri men rondade wayan sibil yumna wonan sabal yumna men tippa koyngal ñamal ngal hara men fawake hoore ngal ɗo moƴƴa hara men jugginora ɓe mana hara meɗen liƴƴore hoore koyngal nanal ngal rawahul bayhaqi bi sanadin da'ifin ñalaɗo ɓe maki mo naati ka horgo gogo ko yo jooɗo hara o fewtal qibla hara o huccal qibla ɗiɗi koye on tigi jooɗo ñoƴƴora koyngal nanal ngal tippa ñamal ngal hara ñamal ngal hino hayfi hara ngal ɗon jooɗaka e mo wurimo wowti ɗum o tawa ko ɗon so ɓen ɓurata yaltude toode wan isa ƴettama isa buni yazdad an abihi ko ƴetta e ɓen makko qala o maki qala rasulullah sallah sallam nelaɗo allah maki ida bala ahadukum si goɗɗo e moɗon bawli ha gayni surtout worɓe ɓen falyantur yo ɓiru yo pooɗu ɓira dakarahu awra makko on sawru ndum salasa marrati laabi tati rawa ibnu maja bi sanadin daif ko fi on ɗum mo bawli ha gayni looti tun hoore awra on ɗon hocciti yeehi bawle goo ɓorike ka reedu ɗe lannali yaltude ko tongi ko ɗo yo immo o watto coñci makko ɗin o yaha palanɗe ɗiɗi tati sintere wonnoon nden ka ko nde hannde kadi nde yalta nde ara nde yanta e hoore coñci makko ɗin o ɗo sikki o laɓɓintitake kono o laɓɓintinaki wallahi musidɓe julɓe janngugol ngol ko nemago on acca e hakke e fii ko tata kon hiɗen yewtude ɗi piiji ɗo fof la hayata fi din ka nder dina hersa ala fi no famire dina men kan sen ɓanginal ɗum ɗo en waɗi hersa ka tawi ɗon nelaɗo maaki hersa haɗali ɓe o kamɓe ɓuuri en fof hersugo kono ɓe maaki windoɓe ɓen ɓe windi enen kadi si en hewti e mum ko ɓe feññine ese on faami donc buy no yawde ka hurgo yaada e ndiyam kono ɓe yaltara ɓe laɓɓintinaki ɓe juula julde maɓɓe nden sella haray koyen wattu wili si on tigi bawli ha o gayni o nanggay awra on o ɓiramo o pooɗamo laabi tati fii kala sintere ɓurinode ka reedu tawi hinde ka lawol nde hewtali nde yalta o ɓiira o honka o ɓiira o honka o ɓiira o honka nde kadi o laɓɓintino o yalta an kasi goɗɗum yaltoye toon haray hande kadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wan ibne abbas ƴettama abdoullah ibne abbas radiallahu taala anhuma anna nabiya wonde annabaji allah sallllahu alayhi wa sallama sa'ala o landike ahala quba a yimɓe quba ɓe fa qala o maki inna allah allah yusni alaykum o manti on dey o andi aya jippi ɗon ka suratu tawba to wonde inna allaha yuhibbu e honno innete wa fihi no e nder nden juulirde ɗon rijalum worɓe yuhibbuna ɓeɗi an yiyata tahharunde ɓe laɓɓintinotoɓe anda so on anditi aya qur'an o donc on aya koye hoore ɓeɗo yimɓe ɓuba a wonno ko jippi jon noon ɓa o aya jippiki allah mantiɓe o noddi ɓe o landi he onon ko honɗum jokkuɗon allah manti on de wonde onon kon laaɓuɓe laɓɓintinotoɓe fagaloɓe maaki ɓe inni kamɓe yimɓe ɓubaɓe a minen min jokka goɗɗum si wona toon inna minen si min yeehi kawrugo min hunti haaji ha men min gayni min laɓɓintinori kaaƴe ɗen nottu bi'il hijarata min jokkintinayi kaaƴe ɗen alma a ndiyan rawahul bazzar bi sanadin da'ifin e tugurde lo'unde ko anndingol e jaka laɓɓintinande nde goɗɗo laɓɓintinoto ka hurgo ko ɓurata welde allah kon ko yaadugol e kaaƴe ma ɗum kaydi ma ɗum haako wondude e ndiyan o laɓɓintinora haako kon ma kaydi ndin ma kaaƴe ɗen ha o gayna o jokkintina ndiyan ɗo woni laɓɓintinande ɓurde e laɓede mo yaadi e kaaƴe ɗen tun laɓɓintinike no laaɓi mo yaadi e ndiyan ɗan tun laɓɓintinike no laaɓi kono si on tigi dubuliɗi ko ɗon ɓuri on andi so on tigi naɓi junngo ngon e ndiyan ɗam mubasharatan e soɓe ɗen o moddina e junngo makko ngon ko ɓuri kon o yaltayra junngo ngon no luuɓiti seeɗa ko ɓe o heɓa ndiyan ma ko ɓe o fofa junngo ngon ka mbumbulaydi ka jaarendi ɗum nelaɗo makiri noon joni noon si on tigi ƴetti haako o memali soɓe makko on few o ɓiiriri ɗum kaydi ndin soɓe on ha laaɓi pos junngo makko ngon memali few o ukkitika nder cabinet ton o ƴetti ndiyan ɗan o jokkintini ɗon ko ɓanndu laaɓu ndu meru ndun ɗon o woni lootude o saƴƴita o yalta
nden laɓɓintinande ɗon ko nden ɓuri wonde excellent nde Allah yiɗi nde. sa warrino an Allah jippinta aya qur'an fima ɓa qur'an taƴi jippagol, kono haray o weltantoma o wattidete e ɓen ɓe qur'an jippino e fi muɗum. watte yi laɓɓintinogol no musidɓe julɓe. wa asluhu asli hadis on fi abi dawuda ino ko abi dawuda at-tirmidhi o sahaw sellinimo ibnu khuzaima min hadis abi hurayra hadis ƴettaɗo aba hurayrata radiallahu taala anhu yo Allah subhanahu